Shalom, menjuah-juah manbanta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat setun, makaikan kesempatan si breken di bata manbanta. Jumpa ka kita ibas jambur setun ta wari sendah enda. Kata di bata si jadi persinget manbanta krina setun ibas perjumpaan ta wari enda ibuat ibas Roma 8 ayat 28. Kubacakan bagenda nina. Syete maka ibas kaipe di bata erdahin guna kini ulin mankala si erkeleng ate manbana. Kala singgo ipilih di bata arah sura-surana. Sehjeda pengogenta, mari sipindo kepentar man di bata ras kita ertoto. Bujur o Tuhan di bata, malam dingin meriah ukur kami ngejakkan pengarang-arang do penegunugundu kami krina setun. Tangkas man kami kelengatain dola pernah erlekah. Ibas uar sendain dapet Tuhan ate kami mindo pergegeh arah katandu sinintis nari i orati kami. Kam dage simbreken kepentaran ras kebluhun man kami. Maka ngasup kami ngangkai terlebih pe makaiken katanduenda i tengah-tengah kegulun kami. Jadi ampang-ampang kami, jadi senjata kami, jadi persinget kami. Maka ibas ndalani wari-wari keguluhan kami tetap jadi pemenang ras gelandu termulia. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Iturikan ibas sada gereja i Eropah Utara, lit sada patung Yesus isalibkan, galangna baliras jelma si umumna. Tiap wari enterem kalkala ertoto, nehken pemindonna sura-surana, berbagai-bagai silakoken jelma sinterem kerinana. Nidah sieda lit perukuran ibas penjaga pintu gerbang gereja latih nari kal ngakap patung Yesus ngokaya isalipken cege melalaka kelak simindo manbana. Makaturah ukurna guna mengkurangi beban patung Yesus ndai. Makartoto ia nina maka dibanci ia menggantikan patung Yesus ndai. Gelah kurang sitik beban silit ibas patung Yesus ndai. Layarapna di ibegina sora maka adi bagai pegancih kita nina. Aku nusur gundari nina patung Yesus ndai. Ras aku jadi penjaga pintu gereja. Maka nangkih kam kubas salib enda nina. Tapi alu perjanjian nina. Maka la banci sedang kababah pendarat ibas babah nunari cakap kagia si terjadi nina. Perban labom berat artina kai si harus si taati penjaga
pintu gereja nandai uai nina. Maka bagi biasana entrem kakal ruh laitehna kepeken penjaga pintu gereja ndai situhuna silip ibas kayu salib ndai. Ituri kenaka pemindonna bagi biasana. Lit skala kalak bayak saudagar ituri kenaka kai pemindon nebas pak sandai. Maka ngencadung ituri kena misia mulih. Lai gejap na tading sadatasna sidem alu duit ndai si babana. Maka reka sekala anak prana si nggokertang sebab mungkin kita kan keluhna entah langa boya manpe. Mindo ia maka ibrei kenakan manbana guna banci neruskan kegeluhna ibas waris sendah. Ngencer toto mulih ia idahna sebelah kanan ingan artotondai li jesada tas. Maka nena ya sen krinesina. Maka meriah kalukurna buat natas ndai. Eda me artina jawaban doa ke tena. Maka lausia. Cagai reka sekala narika anak prana si deban. Si atena berlayar bertugas ibas kapal. Pemindo pengkawali ya kala ibas peralan nanti si nari. Banci erdalan alum huli. Ras banci ia selamat. Ngencedung ertotondar atena. Mis mulihkan ia jumpa ras sada pedagang tak saudagar si bayak ndai. Mis rawena anak parane nandai. Tuduhna ia sinangko barang nandai. Jasen kundai na engkau pasti nangkau sanina. Maka landekasa kala enda gejek. Maka ngerana patung entah pejelma silit ibas patung entah salib ndai. Nina labo ia sinang kausa nina. Tapi di skala anak prana si kertangia ia denang kausa nina. Maka mulihkan pedagang dai idaramina kalak si kertang dai si ciri-ciri si katakan penjaga pintu singgo ibas salib ndade. Maka si erdahin dia tena bas kapal ndai pemulihkan kaya buru-buru ya rikutkan enti si nari nggo berkat ka kapalna. Maka reh si penjaga pintu gereja sila asli ndai. Maka nina kutruhkan nina. Kam nggo melanggar aturan ta nina. Nggo melanggar peraturan ta nina. Maka ureh nina penjaga pintu si pas dengan ya bas kayu salib ndai. Kai salahku nina. Kebenaran kap si kuatakan, si Tuhan aku katakan nina. Tapi reh nina penjaga pintu sila asli nandai patung Tuhan Yesus ndai. Lai tehdu kaipe nina. Si Tuhan kalak bayak nandai layak perlu duit nina. Ia ngamburkan duit nandai ngatena nina. Ras duit tu berguna ndai man kala si ngopi gawari laman dai nina. Tapi arkitek teken campurindu nina. Maka landekah anak prana si tuduh nandai nangkondai siatena berlayar ndai ras saudagar ndai nina. Maka tendukin gundarna. Perbanlayan dekah ndai soal si tahanan. Maka dat anak perananda dengan dari tiketna ras gundari ia nggo tenggelam nina.
senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ya agak sederhana memang sudah ceritainda, tapi kai si banci si buat jadi pelajaran di tengah-tengah kegerunta. Kuapaikan bagi penjaga pintu si isalip kendai, akapna singgo benar ibasie, tuhu si payo. Kita pe bagai kang i tengah-tengah kegerunta megati kalnge. Adin go pasti akap misi dalankan. Padahal langa tentu surah-surah di bata. Surah-surah di bata ndai. Anak prana silamandai banci datna duit bagai kape. Adi saudagar ndai ras anak prana si berkat detenandai si tahanan yang dekat dengan tahanan banci ya ketadingan tiket ras iya banci selamat. Memang ibas perjalanan kegeluhan sinaras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus melalakal usur penggejapenta pengangkanta si pakaikan di tengah-tengah kegeluhan piah labanci sidah labanci kita mengucap syukur man di bata arah krina si bereken di bata man bantah. Si ibreken di bata ku tengah-tengah kegerunta banci saja artina kriahan ukur. Banci kang artina rebahan ukur tandelai. Tapi si tunai basye di bata ersura-sura si muhuli. Krinana ate di bata arah kriahan ukur. Bagai pe arah kecedan ate arah sie ate di bata bancia i permuliakan. Arogen tandai katakan maka Sita maka ibas kaipe di bata erdahin guna kinulin man kala sirkelen ate man bana. Puji Tuhan, tentunya enda artinya sigelem, enda sejemak setun krinana. Maka di batai kopeken tetap nampati kita, tetap ngarak-ngarak kita. Tetap mereka si terbaik ku tengah-tengah kegeluhan kala si ibas kegeluhan na ia erdahin guna kini ulin man kala sirkeleng ate man di bata. Kala si enggoy pilih di bata arah surah-surana. Jadi kopeken labo terangkai kita surah-surah di bata. Labo siteh siakap artina mejile tapi baci saja surah-surah di bata labo bagai. Siakap ka artina lapas tapi eka surah-surah di bata. Maka kopeken labo li gegeh ta pemeteh ta guna angkai surah-surah di bata. Tugas ta maka kita harus tetap redahin guna kinulin bagepe guna pebadiakan di bata di tengah-tengah kegelunta. Ras di batai karingatur kenca. Jadi kita harus pasrah. Maka banci si idah. Kaipe si bereken di bata man banta. Maka si gejap kene pasti ijelit surah-surah di bata. Pasti ijelit artinya rencana di bata si terbaik man banta. Bagi katandai lah mungkin di bata ngerencanakan rancang-rancang si jahat, rancang-rancang sirbanca kita artina renderlai ate di tengah-tengah kegelunta. Tapi mungkin saja ibas paksa si kundare banci kita ngalami perbebensin berat. Banci kita ngalaukan artina kecedan ate, kendelain ate kini seran. Tapi kopeken lah selesai ibas saja. Pasti nadai di bata erdahin, di bata artinya memperlihatkan kala sir kemalangan manbana. Amin yang berat siakap gundarin dalani wari-wari kegunta, tapi di balik si pasti lid rencana di bata si terbaik. Maka nina kuan-kuan usur adi pagit pe ulamis utahkan. Adi entebu pe ulamis bendut nina. Sebab pagi depe banci kang tambar.
sintebue pe bancikang jadi pinakit. Jadi senina rasturang setun sini kedengi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap erpengendes mandi bata. Mari sembaya tengah-tengah kegelunta. Sendeskan kerina keberadaan ta. Maka dibatar dahin di tengah-tengah kegelunta. Haleluya. Mari ras kita tutup. Bujur o Tuhan di bata. Katando ngai bagikan kami. Kami dagai si pepankan katando yang Tuhan kubas pusu perhatian kami. Maka ngasup kami ngangkai surah-surah di batai tengah-tengah kegulun kami. Ngasup kami ngalaukan si pagi si mesra bagai pesin tebu si sikap kenduman kami. Sebab te kami maka krina si terjadi ibas kegulun kami. Pasti engkau sediakan di bata jalan keluar naras atendo Bapa makar siepe banci terpuji gelarndo. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertau-tau. Amin. Sehijenda perjumpaan ta warisendah seni naras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sireh tetap si jaga kini tekenta semangat ta kesehatan ta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.